I evo ga Lesjak uštednaš, u međuvremenu dvojna intervencija. Uvijek kad se primi ovakva nagrada, osjećaj je dobar, ali kao prvo treba da budem zahvalan svojoj ekipi zato što uvijek ekipa pomogne golmanu da može dobro da radi za njih. Zadovoljan sam što smo osvojili, što je bilo potrebno. Svakako smo mi tim i ove individualne nagrade ne broje se puno, ali dobar je osjećaj kad znaš da si dobro radio kroz sezonu. Kao prvo treba da kažem da sam zahvalan ekipi, nije nikad lako ući u novu ligu, u neke nove sisteme. Na kraju sezona nam je dobro uspjela, zaslužili smo da se radujemo tome. I evo ga Lesjak uštednaš, u međuvremenu dvojna intervencija.